Osijek Street Race Show 11 je privukao skoro sve što je moglo da vozi na ovim prostorima. Čak su i Slovenci došli. Tribine za gledaoce, tajming rezultati na mobilnom preko Wi-Fi i tajming listić na cilju za takmičare su novine koju je AX organizacija pripremila i iznenadila takmičare, ali i publiku. Prvog dana se vozilo po novim pravilima koje publika ne poznaje, tako da su to neznanje zalivali odličnom ponudom piva na manifestaciji i svakog takmičara pozdravljali sa aplauzom. Drugog dana se vozilo po klasičnim street race pravilima, klase po sekundama od 16 do 9 sekundi. U klasi 16, pa onda nakon probijanja u klasi 15, pojavio se najstariji takmičar ikad na ovim trkama. Pravi kuriozitet. Očito da ovaj sport privlači i osobe starije dobi. Jedan od rekorda pada na stazi odmah sad imamo najstarijeg natjecatelja ikada na street race u povijesti uopće tu u regiji. Aleksandar Đukanović u Audiju. Moje je mišljenje da bi organizatori trebalo da porade na tome da ovu disciplinu prijave FII za registraciju novog sporta. Ako se navede da on postoji već 11 godina, da je na ovom takmičenju učestvovalo više od 9000 vozila i da je ovaj sport posjetilo preko 165.000 gledalaca sa plaćenom kartom i da on dan danas privlači veći broj gledalaca nego kružne trke, ne vidim razlog zašto FIA to ne bi priznala kao novi sport. Možda je lakše pratiti i to je postalo navika sadašnjice, ali ljudi sa Balkana su inventivan narod i time treba da se ponose. Sa upornošću se i ovo može izvesti. Uveren sam da bi veoma brzo cela Evropa prihvatila ovu novu disciplinu u drag trkama, jer ona ima smisla za sve i veliki potencijal u marketingu. Od klase 12 ka brzim klasama postalo je zanimljivo. Noćna mora Nissan GT-a, koga vozi Nebojša Blagojević, je Nissan Skyline Ranka Aluge, koji ga je ove sezone redovno pobeđivao i opet su se sreli u prvom krugu ovde u Osijeku. I prvi pada start u Ranku Aluga, Nebojša Blagojević, 2 GT-a. U klasi 11, 7 takmičara, svi voze nisko u 100 deo sekunde, te je pobednik bio potpuno neizvestan. U klasi 10, 3 takmičara i jedan koji je probio iz klase 11. Ne, pa ja teram 11. To što sam ja probio, to je samo bio, kad Mikuliću vidi da smo se ja i ti trkali u 11-ici. To je samo pitanje momenta da bi ja probio u 10. Ko što si ti probio, natezali bismo se ili ja ili ti, a rekao, ako nije loše, ja i ti se redovno nešto bijemo. Znači, rezultat subota i nedelje je 2 pehara, ali tako? 2 pehara, drugo mesto. Ne mogu da vredi, Vlada mi zapadne i svaki put mi pobegne. Ali dobro, Vlada je u 10, ja nisam 10. To što sam ja zavirio u 10-ku, to je drugi deo priče.
klasi 9 aktuelni rekorder Marin Buličić je morao da preda rekordersku krunu izvanrednom Edi Galiću, koji je oborio hrvatski rekord za skoro pola sekunde i sada iznosi 9,272 sekunde na 402 metra.